jedan narod, ovaj naš ovdje napačen, jer čemu se zapravo radi? A dovoljno da vidi ove transparentne piše ovdje, poginuli pripadnici vojske Jugoslavije. Znači, naši sugrađani, mladići, omladina koji su dali svoje živote, to su naša pala braća poginula, oni su ginuli pred našim očima, mi smo gledali njihovo živote. Ovdje su živi heroji, hodaju, časno i ponosno, i ovo je jedina prava parada ponosna. Ovdje su. Da znate, narode, da imate sa kime i sa čime da se ponosite. Ljudi, ovdje je zakazala ljudskost. Negdje je neko debelo zakazao, nešto je zaribalo. Tu smo da skrenemo pažnje, jer smo ignorisani 121 dan. Tu smo u centru Beograda u Pionirskom parku. Neka je na sramotu svima koji imaju barem obraza da se stide. Mi ćemo nastaviti svoju borbu.